Kang masa raf baru ka bikasisina asiur kha in kan le lin lai khanin dua in beng chengte amo lawom thina awangle chip chip takal le lin te har sa thin do wangin tuna hianin in asiur kha tlang pui ron sei fe le kan tum do ni khak sabuat tuna hianin tora pek na khamini aku takha kan nai til tila kan hriat ang khanin khak sabuat kan ti chokar put hianin ming ikemuzat anaya khak shavuot kan ti te chokar kut khak matan tora kan ti te tora pek na kut khak hakachir bu sing kut kan ti te adia atlang pe chuanin khak shavuot hi kan hriat lar ber le khovelina a me hriat dang kan ti don nge i kha kha ani ni voin kan sura hianin zona pani ron zotin chung chu chan kan tum do ni a zona pakhat na chuanin enga tinge khaga shavuot tia ko ania ani ti khania seven ru ka khan tora kan dong ani lom ni chu chu matan tora ania ani kut ming chu tora don kut niom tak ani sia tiang khanin angai ro thaini pakhan le chuanin pesaka khanin kan la hrianga hagada le sidar kan man khanin dayenu kan ti la kan sakha kan la hrianga khata khanin snai tlanga khanin lalpa pathian khanin min hruai thlenga min hruai thlen nuwa khanin tora kha min lo pelo poni ma se kan tana tok tin kan soini ma se chu chu mi chung chang hemi la kan zo to chu snai tlanga tora dong turin tora min lan turin min pe turin min hruaya min pelo mala apoi lo e kan tana toke tia kan han soi mei chu hriat thiam har sa ni tora min pe don lo ni chuanin enga tinge snai tlanga kha min hruai thlen ni min pe ka tum lo ni chuan ke ni pon min be lo ma se kan ta to kan ti le rap si bok kha ani ni chui chung chang chuan soi fi nan tekhin na han pe taila tia mi pakhat chuan na fa pa hne na khanin ice cream mo ei tur kha atiama ice cream po chu rong sang sang mo no pang ho ina andu auk te ange purple kan ti te mo var te mo khang te kholong i ta se ice cream dor chu an va thlenga sta chuanin apa chuan en ro hei hi ni hi ice cream ka le du che kha ti na ko muwa ma se le lo in a ho pui le ta chumi chung chang a chuanin apa chuanin ice cream chu ko mu le ngota ma se le lo in ho pui le a kha apa ina ice cream a le tu ra kha ava in ringot kha atokem ni dong si lo chon enge hlo na umang ti kha ani le ni chu wang chuanin kini pon helai kan ama kan soita snai tlanga min hruaya tora chamin pilo ma la kan tana tok ti kha hriat thiam tumin kan zuk zira ngai ta ni eng thil nge in phum ru kha tang kha kan zir chho ngai ti kha kan ena ngai ta ni chu a chan na ma sabera chunin heta tang hian kan hriat tur chu lalpa pathian hian thil poimo em ama sabera kan hriat thim tur chu lalpa pathian hian thil poimo em a foundation kan ti a bul thut thil kan hriat thim a tur kha min hmuh tir duani tiin hriat thiam an tum taila tora zong zong hi lapa pathian rong kan bol na apoi mo zo chu kanin po cha na kha ani ni chu kanin po cha na chu amichwa aiz ma khanin aro pui zo ka a tora zira ai ma a khanin ai azir tura in po cha na kha apoi mo zo abul pui zo ka ni ti hirani chu chu enge soitum ti kha kan hriat thiam le ngai ta ni tuna tekhina ron pe ka chuanin mi tu mun hina khanin matana thil thon pe kha kan pe du ta kha kan thil thon pe ka kha a hlut tak tak em ti kha engtingi kan hriat thiang kan ti chuanin kha thil thon pe ka kan pek tur lo dong tura a in buat sai na atang khanin kan hre thei don ni ti ni ya
chu tia a in bo sai na chang chuan in kha thil thlon pe ka kha dong tlak ani to tak tak em a du tak tak em ti po kha kan zuk hret hiam thei do ni a mai ro chu kha thil thlon pe kan pek tur kha nin kha kan thil thlon pek tur kha chu ting em a lo hut lem lo dong lo po ni mai la pai ka ti lo ti zong in amo à khá thiếu mình bẹt tụi khá cái mà tan cho nên chú tiếng em mình bây giờ này chống lâu tới lâu thì ta sẽ chân cho amatana adon tụi khá alut miêu xí lâu cho nên amatana i bẹt un apo khá nên chú tiếng em mình là lom te chiêm đón lâu này te khi nào đang hành bẹt đây là cái sự thiêm phải tụi nên mình afa pa cho cùng sum li lai một tổ lâu cho nên mi đang mi cho nên ifa pa ina ron tlo don che kal le ti na ron shil ta ni cho pa cho nên fa pa cho mang ai em à alom em à kum som li lai mu to lo chu anas takin alo in bo se nga ri ru pon ni se ti sa thil pon ni se thil tam tak afa pa dan ale nga ani lo pon in party mo enga mo ni limna te ruai mo te po alo che ani mana amero chu tiang ni lo wa a afa pa po hlut lem chung lo wa alo ka se thalom ti ina mo chu tiang em min anu na po khanin hlut na lo nei lem lo ta se ati lim lu tuk lo wa ati lim lo chung lo wa ba ngai thau ni chu tiang nga ang ai pui mo lem lo chu nin a fa pa ron kal nia chuanin hun nge mo chun chu ni khat ni hi te mo chu a hlim em anga anu a chon anga in om le me do ni ma se khat ti ni lo wa lo in po cha na tha fa pa ngai em ani chuanin adan kha adang do ni chu chun rei po adai do na ni thum le vel ka khanin a hlim na kha liam do lo ni chu chu mi chung chang chu ania tuna kan soi tur kan soi fi tu ma chu tun kan hun man la hi omer kan siar lai ania omer chu in kar sari kan siara omer kan siar chan pakhat chu mitzwa an iwang ni mai ni masa kha mitzwa chunga khanin kha omer kan siar lai kan thil ti tur tora dong tur la kanin buas sai na kha khami kha omem omer kha mitzwa ani vain kan siar liam puat puat nge ni ya khami omer kan siar a savuat tora don kan nai zenga tura kanin pu chana kan nga lel na kha a omem ti kha in zo tur chu ania chu ni chu kan nga lel ngoi ngoi ania kan mang ve mai mai ti po kha ani ni amero chu khani kha savuat ni matan tora ni kan nga lel to lutuk ani chuanin kan chiara kan nai apiang khanin keima ni apo aron thokonga kan du zia po kan nan tiranga tora zirna tangpon ni se simna tangpon ni se ti chuanin tora kan lo din don ni savuat ni aron thlen hun phe kha chuanin kan in po cha na zong zong nen ani kha a aina sa in kan hlim le zol do ni a chan chu kha matna kan don tur kha aro pui em a la pa pa the na min pe ka kha chu chu ni a mero chu sawat lo thlang tu mutan tura lo thlang tu po kha chuting em a kan lo ngai hlu lem lo chuanin ani ron thlanga hming chuanin kan han lim veng kan long venga ma se ni khat ni aliam anga khami kan lim na kha abo le mai don ni chu chu ni in bu sai na kan ti kan soi om zia tora chu kan dong do na la pathian pe do na ani chu lo thlang se kan dong nga ni mai lo kan ti le matna lo thlang tu lo be se ya lo lo ma khami ni a in bo se neng khanin ai nang thai lo ni snai tlang a khanin kan thleng ta a Israel ta kha an thleng ta khada khanin tora kha dong lo ma se la pa pathian khanin a hruai thleng thawa enge thil du chu a hriat thil thaw ni chu chang chuanin enge tora dong tura in po cha na om je chu tora dong tura kan in po cha na ringot po kha a khami in po cha na chaw po kha thil ro pui lu tu hen chuana lei chuana ai to shim shim ani om je chu kha kan len chu ro pui kha
apoi mo zo ka ni a mitzwa ai ma khanin kha poi mo zo ka ni tini a kar khat pot ling lo sabuat ron thlen nan hun ala oma kan hriat tur chu sabuat ta na kanin po cha na he khani ro pui ta na kanin po cha na kha apoi mo em ani ti kan hriat anga ni he ma ni kan en anga ya kan in po cha na chu a tha to kem ti kan in fi anga ya tora kan dun ni chuanin khak sabuat ta chuanin kan hlim em nuam kan ti em he mini a hianin enge kan ti kan lo in po cha na chu a tha to kem ti te khan chu chu ni a in po cha na kha ani kan point bera kha tuna kan soi masak a bul thut a foundation kan soi kha chu chu nin chu foundation chu nin tora bung sang sang kha a soi ni antir nan zinga in han thau ta ni te khin nan petaina dar saria vela biakina kan han thengta dar sari vela kan sakhrit kan tran ta ni korbono te kan sir chuanin ani som panga te po alo la theya chuanin khamiza tang khan istabak kan thlen khanin ni som panga bor vel amida kan thlen nang khan ni som vel lo om ta se sarle mi som lia khanin amida kan lo pre tran don ta ni chuta kan von reng tur pakhat kan hriat tur chu amida thlen nang khanin dar sari tang khanin ni som li lai amida pre hun chung po mi li tang min nga enga chu chu apoina tak enga chu chu a tul na kai dong e enga ta tang khanin kan zu zirang kan mitzvah ti bera kha chu at fila atong trai kha ni sia kan tora mi thiam mi chuanin khamim ta chuanin ni khata vai thum tong trai turin dan an lo siama kha tong trai kha amida kha ne ni amida hi te fila kha ne korbanot te avai khanin ti poni ma se amida ber kha ti lo chuanin kha an thu se kha a hlen chok le lo ni chu chu ma kan zo tong khanin ni som li in po chan na ni manga ni nga chau kha i tong trai hun kha ania an don an ngai to cheng ve ta la ama ka ni ama ro chu he chang hian nin la pa pathian ina thil min zir tir du kha kan hunun le don ni la pa pathian ma khan idin dong khan i khoma chang khan in i tho har vele amida mo tong trai ngal kha arem lo ni in po cha ngai ni in po cha ngai ya ni som ni vel tal kha in po cha na a that po le i thil ti kha a chuak kha a that don ni i tong trai nei ka vana te po kha thin lung chung la in i tong trai na kha aron tak don ni ai in po cha na kha apoi mo chu ni te ni mitzvah chu apoi mo ma se mi in kha mitzvah ati na khanin in po cha na anei lo chuanin kha mitzvah kha angai ne angina lang do na chu chu ara chuak thlo ni trong trai sat le me trong trai le me in po cha an ten lo ti kha 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 mitzvah me zan zel na mitzvah ngai ne na khan alu the wangin te khina dang khan pelenga am Israel te chuanin sabat tan kain po cha thin ta ngamra lampanga tora mi thiam masa te chanchin kan lo zir chuanin be thile le be shamai kha kan lo hrianga be thile le be shamai an chanchin po zir tur tama kan rabanim tora mi thiam te masa te tong pon zir tur oma yom rishona sunday a khanin an kal chu khanin satui nai khan lo mu chuanin an leya hei sabat ta nan tia yom shani vela han len chole huna ai tu nai zo kan lo mu chuanin khami an lei masak khan eya atui nai zo kha sabat tan ti in atuk le vel te po ai than lo mu le chon a tha zo ka piang kha rap sabat tan khan in anda thlai te po ni se sa te po ni se e tur ra reng kha sabat atan a tha ber kha an lo da thin ni lo bo se thin ni hangai do chang tawla kar khata he nen zang yom kan ti chuanin sabat tan in po cha nan hianin niruk omani sabata chuanin soda voithum chawnia ni ruk chungot mai kha ni khada tang khanin ka in bo sai ni cho chang chon le pa pathian in a thil min zo lo min lo zir tira hianin
kha in bua cha na kha khami a mitzwa ai ma khanin apoi mo zok ani kan in bua cha na kha that chonin kan mitzwa ti kha lo thling do ni amero chu kan in bua cha na kha that lo chonin kan mitzwa po kha a lo thling do lo ni chu chang po chonin kan mu thiam le nga te khia dang kha ron peleng nang man ni beni men sia po group na nung ber de kha no dia te Mizoram group kha anom ta thla thum chung mot kha ti khan injury an tia gi ur tura mitzwa an len chu na kha gi ur chung chu dang kha khat bang rei da lawa mitzwa an len chu na kha chu ni kha chau ania chu mi am je chu kha in po cha na in po sei na kha a mitzwa len chu na kha nin apoi mo zok ti ani le zel ni te khina dang kha an pelenga gamara chunin tinghin soi nia mi in erev sabata sabat dona khanin ei turbo sei chu sabata ei turana yang ti ni chu te khin na ngin an soi thin ta kan tora mi thiam ten ma sa kha kha mi chau kha ni lawa hei hianin he khovel kan man lai le olam ha ba khovel olam tu thleng asoi ni ti ani hil ni mi sabat dona in bo sai ati kha tuna hianin he khovel a hin kan nom ta kan cheng ta mi mitzwa tia thei patopa mitzwa len chho tum ni tin voi thum tong trai te mo mitzwa sang sang ti tum chadaka eng po eng thil po lalpa pathian in dan min pe kan chunga tla len chhuat tum ho thei patop chho ho kha chu chon he khove la hianin olam haba tanin ain boss sa ya chu te ang ti thin chu olam haba lo thlang tura khanin ain pe don ti na ni olam haba chonin he olam hause he khove la athil ti ara chho zong zong kha anei don ni adong don ni amero chu mi in hetiang ti lawa he khovela engma ati lo chuanin olam haba chuanin engma anei don lawa engthil ma nei don lawa chu wang tak chuan ni mi sabadona thei top chho chuanin rongbol chuan in bo sei chuanin sabata i tura nei ang ti ni te khin na mon mang zong in an soi le tai la kan khovel trong kam hangin mi chu te khin nan tuipui azin turin chho ta ni kar khate kan hi te acham don ti shlok ta se ei tur in tur te apo sai angai ni ain bo cha lo ko ngai ni ma se zin ni gotin in po cha lo lo in jin chok ta se ei tur in tur mo don lo ni chan ju tui pi a chonin han ba sa lo ng tur te khadiang kha a om don lo wang in amero chu ain bo sai lo ka ni chonin kar khat chung i to kha nei do na khadiang kha ani ni holam zonga kan sei don chon nimin lama khanin Nova Galila kan siuna khanin sipai indona ommek te chung changte kan soya kan siurte tora kan sirte hianin kan sipai ramtana indote nastakin na puyi tinia he kan tora zir khopuya kan sirte mo khuwa sang sang kan sirte hianin achokani achok omje chu anma ni chanpuina ha apeni khá tora kan zir na khanin lalba pathian ven na khum him na an don phani tini chuwang chuanin tora kan zir hi sarau thil tak rukhan yut a an puya wang khá rukhan yut khanin lalba pathian ven na kha arun pe ni khailim sepai hote po khanin chu chu shia in an mani ngai pon tora min zir sakro u ti in chu tiang chuan tora chu atam thiang ber zir chen tur ni tun kan hun man lai omer kan siat lai ania atam thiang ber a tha thiang berin tora kan don na tu kami ku ta hi kan in po chang aya ke ma ni tan po ni se am Israel pum tan po ni se chu chu kan ti tur po ani ni kan sur soi khom na a chuanin tiang hianin ang khar don tai la thil pali in ti changa turin kan soya pakhat na chu tong trai a in bo sai na tefila amida kan ti khania pani na chu tora dong tura kanin bo sai na khania khak matan tora shabot khania apathom na chu shabat atana kanin bo sai na tur khania apali na chu khowai lo lo om tu olam haba in bo sai na kha ani ni chu chu
cái in thì chắc nó chú kan Torah zel le kan mitzvot ti na ani ni khak shavuot lo thleng mai tur chungchang kan soi wang hianin hemi chungchang hi tlem kan beranga zan khuwa Torah zir tlai war hi Sephardim hoina an lo ti thin hun rei to tak ania zan kho khan Torah zir ania mut ani ngai lo ni chu chu midras lampang a hianin lo soi ani to a am Israel te khan Torah andon lai khan andon khanin an lo mu hil ti nia lal pathianin an ni kai ha na tur chuanin ole to turut sofa rin en khanin a kai thawe ti ni chui sian than tura chuanin ke ni khanin zang khuwa khanin tora lo zerin atuka tora dong tu khanin kanin bo sai ni ti ni zang khuwa khanin thei top chua tora zira tlei war tura ni ya chudeng chuanin tikun kan siam thani adang le chuanin puta hianin seudot pani kan nei thina roi veini chumi kan roi pani te chuanin sa ei ve ve turani te ni ya sewata hian custom min ha khalaf bong hotel lampang che e kha kan nei ya chu chu seuda le seuda in kara mo khanin e hun bi kha zona tha ani lo poin zinga kan kidus ta seuda ta chuanin gina kan ti cheese kan ti te mo bong hotel te mo khala pang chi kha in khami kan ei zo huna khanin sa e le turani hadeng khanin bong hotel lampang chi kan ei don kan ei dona tia ngai pui mo sa ei lo mai kha ti lo turani amitzva poi mo zo kha kuta sa ei kha ani ni ti ni hemi shawu ni hi thiang him ni poi mo ni ya holam mai mai ya mandal kha thil ti chi ni lawa thil poi mo lo le thil tu lo te mo soi ti ti amo thil ti ran ran kha athat lo wangin ani kha tora le mitzvot ti nan thiang him taka man turania chuting chuanin lal pathianina matana min pek tora min pek hei hi thataka kan dona chu tang chuanin kenin a thlarau chen chilna lal pathian thatna za kha kan zo the in turin ti ani ni khak samaya vek o אנחנו מתקרבים ליום של מתן תורה. אנחנו יודעים שחג השבועות יש לו כמה שמות, גם חג השבועות, חג מתן תורה, חג הקציר, ובדרך כלל אנחנו רואים שהעולם קוראים לחג הזה חג שבועות. שתי שאלות אני רוצה לשאול ואני אענה עליהן. שאלה ראשונה, למה הוא נקרא חג השבועות? הרי אנחנו בעצם נמצאים בחג שבו קיבלנו את התורה, ו' בסיוון, זה חג שקיבלנו את התורה. אז היה צריך לקרוא לחג הזה, אז למה לקרוא לו חג שבועות? העיקר של השם שצריך להיות זה חג מתן תורה, שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אנחנו בפסח, אנחנו ישבנו בהגדה של פסח ואמרנו, אפילו אם הקדוש ברוך הוא קירב אותנו לסיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. ואנחנו צריכים לשאול לכאורה, מה המתנה שהקדוש ברוך הוא בא והביא אותנו לשם בלי לתת לנו את התורה? איזה מתנה זאת היא שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא דיינו, אם הוא לא נותן לנו את התורה, אם אנחנו מגיעים למעמד הר סיני? למה הדבר דומה? אדם הבטיח לבן שלו, למשל, הוא הבטיח לו איזה גלידה טובה. ככה עם 3 צבעים, חום, ורוד ולבן. ואז הם מגיעים לגלידריה, והילד ככה כבר מחכה שאבא יקנה לו את הגלידה. ואז האבא אומר לילד, לא, הנה, אתה רואה, זה הגלידה שרציתי, קניתי לך, בוא נחזור הבית. אתם מבינים שזה לא הגיוני, שהמתנה הזאת היא לא מתנה רק להסתכל עליה. אז לכן פה אנחנו צריכים להבין מה הדיינו שהגענו למעמד הר סיני ולא קיבלנו את התורה. אז התשובה היא לזה, זה קודם כל אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא כאן מגלה לנו סוד גדול, שבכל התורה העיקר של כל עבודת השם שלנו זה ההכנה יותר מהמצווה, ההכנה יותר מהלימוד תורה.
זאת מה הכוונה? שכשאני אומר ההכנה למצווה היא יותר מהמצווה עצמה, כאשר אדם נותנים לו מתנה, אז איך אנחנו יודעים אם האדם מעריך את המתנה? אז ככל שהוא מתכונן לקבל את המתנה, והוא מראה שהוא בעצם אוהב אותה, אז ככה המתנה היא ראויה לו. אבל אם הוא לא כזה, אין לו כזה רצון, אין לו כזה אהבה למתנה שהביאו לו, אז נמצא שזה כאילו, המתנה היא לא מתנה כל כך שהיא מתאימה לו. תתאר לך בן אדם שלא ראה את הבן שלו 40 שנה, ואומרים לו הוא בא בעוד שבוע. אז אם הוא באמת אוהב אותו, הוא יעשה מלא הכנות, אה, כן, הוא יקנה הרבה דברים, יעשה מסיבה גדולה בשביל הדבר הזה. אבל אם הוא לא כזה מראה אהבה כלפיו, אז יוצא שבעצם העניין הזה זה שהוא מגיע אחרי 40 שנה, זה לא כל כך מעלה ולא מוריד ממה שהוא כאילו שהוא לא ראה אותו 40 שנה. ולכן אולי ברגע הראשון אולי יהיה לו איזה שמחה, אבל אחר כך כבר לא יהיה לו שמחה. זה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עכשיו. הרי אנחנו סופרים 7 שבועות. אנחנו סופרים את ה7 שבועות בגלל שיש מצווה של ספירת העומר. בכל זאת אנחנו רואים שעיקר המתן תורה זה בעצם ההכנה לקראת מתן תורה. אם אנחנו משתוקקים, אם אנחנו מחכים ליום הזה, אז כבר זה מראה שאנחנו אוהבים את המתנה הזאת. אם ככה, ביום שנקבל את המתנה, יהיה ערך גדול מאוד למי שמקבל את המתנה. אבל אם אנחנו לא מתכוננים בכלל למתנה הזאת, אז אולי נתלהב ככה יום יומיים, אבל אחר כך זה כבר יפסיק ההתלהבות. זה בדיוק הנקודה של המסר שיש לנו כאן, שהכנה לקראת המצווה, הכנה לקראת המתנה, זה הדבר הכי חשוב ונעלה אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן, גם אם אנחנו היינו מגיעים להר סיני ולא היינו מקבלים את התורה, אבל לפחות הקדוש ברוך הוא הראה לנו מהו העניין של הכנה לקבל את התורה. הכנה לקבל את התורה זה מצד עצמו הוא קניין גדול מאוד. וזה לא רק שזה קניין גדול, זה העיקר, יותר מהמצווה עצמה. ולכן, כשאנחנו נשאר לנו עוד איזה פחות משבוע למתן תורה, אנחנו צריכים לדעת שההכנה שאנחנו מתכוננים ליום הגדול הזה, אז אנחנו נראה שבעצם ההכנה, איך נדע אם ההכנה שלנו הייתה טובה? אנחנו צריכים לראות איך אנחנו בעצם נהנים מהיום הזה שקוראים לו מתן תורה, מה אנחנו עושים ביום הזה, האם ההכנה שלנו הייתה טובה? זה בדיוק הנקודה כאן. עד כאן אנחנו ממשיכים. אחרי שהסברנו את היסוד הזה, אני רוצה להראות לכם את היסוד הזה בהרבה חלקים בתורה. הנה למשל, מחר בבוקר בעזרת השם כולם יקומו לתפילה, נגיד בשעה 7, נכון? בשעה 7 עושים קורבנות, זה לוקח רבע שעה. והקורבנות עד להשתבח זה עוד רבע שעה. מהשתבח עד לתפילה זה עוד איזה 10 דקות. בערך 40 דקות, ב7:40 אתה תעמוד, תעשה עמידה. עכשיו תשים לב, אתה מתכונן לתפילה כמה? מ7 בבוקר עד 7:40. אתה עומד לתפילה, בכמה דקות עומדים בתפילה? 4-5 דקות. עכשיו, מה ההיגיון פה? הרי עיקר המצווה של התפילה זה עמידה. 3 תפילות תקנו לנו חכמים, זה העמידה, זה התפילה. אדם שיעשה קורבנות ולא יעשה עמידה, הוא לא יצא ידי חובה של תפילה. אז איך יכול להיות, יצחק, אני מתכונן 40 דקות בשביל 5 דקות? מה ההיגיון שההכנה 40 דקות והתפילה היא רק 5 דקות? אנחנו רואים מפה את היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא שוב פעם מגלה לנו שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיכנס מהמיטה שישנת בה ישר לתפילה. אתה חייב לעשות הכנה של 40 דקות, וככל שההכנה היא תהיה יותר גדולה, ככה התפילה תהיה יותר גדולה. רואים שוב פעם שההכנה היא העיקר, למרות שהמצווה היא חשובה, אבל אם אדם לא יעשה את ההכנה,
אז יוצא שהוא מזלזל במצווה. זה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן, בעניין של התפילה. עוד דוגמה, עוד דוגמה, כל ישראל מתכוננים לשבת קודש. כתוב על בית הלל ובית שמאי, שהם היו מתכוננים לשבת, היו ביום ראשון קונים בשר, טרי, והיו אומרים, הנה זה לכבוד שבת קודש. ביום שני היו מוצאים בשוק איזה בשר יותר מובחר, היו אוכלים את של אתמול, שזה, והבשר שמצאו באותו יום, יום שני, היו שומרים אותו לשבת. שוב פעם, אם היו מוצאים ביום שלישי, אז היו שומרים את הבשר הזה ליום שבת, ואוכלים את הבשר של אתמול. וככה היו מתכוננים או קונים בשוק פירות וירקות, הכל לשבת. שימו לב, כמה ימים יש בשבוע? 6 ימים. יש בשבוע אחד, יש 6 ימים. השבת זה בסך הכל 3 סעודות, זה יום אחד. אנחנו מתכוננים 6 ימים בשביל שבת אחד, יום אחד. שוב פעם אנחנו רואים שההכנה אצל הקדוש ברוך הוא היא חשובה יותר מהמצווה עצמה. אם ההכנה תהיה טובה, אז המצווה תצליח. אבל אם ההכנה לא טובה, המצווה היא לא תצליח. הנה הפעם אנחנו רואים את העניין הזה. עוד דוגמה, הרי הנה, כל בני מנשה היו בעליות האלה, למשל, זוכרים את נורדיה יצחק? כן, זוכר את נורדיה, נכון? כן, כמה היו בנורדיה? 3 חודשים, נכון? כן. יופי. אחרי שגמרו את נורדיה, כמה זמן עשו את התהליך של הגרות? שעה אחת, תוך שעה עושים טבילה וזה, נכון? ההכנה 3 חודשים, והמצווה שלה זה אולי יום אחד. שוב פעם, אנחנו רואים כמה ההכנה אצל הקדוש ברוך הוא חשובה, ההכנה הזאת של ה3 חודשים, והיא להתכונן למצווה הזאת הגדולה הזאת. עוד פעם, אנחנו רואים את העניין הזה, שההכנה היא ארוכה, והמצווה היא ממש זמן קצר. עוד דוגמה, אני אתן לכם, אתם יודעים שהגמרא אומרת, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. אמרו את זה בתור משל, אבל זה מדובר על העולם הזה ביחס לעולם הבא. מי שטרח בערב שבת, הכוונה היא, עכשיו שאנחנו נמצאים בעולם הזה, מישהו טרח במצוות, הוא כל הזמן משתדל לקיים את המצוות כמו שצריך, 3 תפילות ביום, מצוות, לעשות מצוות, צדקה, כל הדברים האלה, מה שמוטל על האדם. אם אדם עושה את זה, מכין את עצמו עכשיו, אז הוא יהיה מוכן לעולם הבא. בעולם הבא הוא כבר יקבל את מה שהוא הכין, הוא כבר, כל מה שזה הוא הכין כבר מאיפה? מהזמן הזה. אבל אם אדם לא יתכונן בעולם הזה, איך הוא יגיע לעולם הבא? בלי כלום, אין לו שום דבר. אז בגלל זה אנחנו אומרים לו, אדם שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. הנה, אתה עכשיו נוסע למשל באיזה ספינה. אז אם אתה יודע שאתה הולך שבוע ימים להיות בים, בים אין חנויות לקנות אוכל. מי שהכין אוכל הוא יהיה מסודר כל השבוע ימים. מי שלא הכין, אז הוא לא יהיה מסודר. זה בדיוק מה שקורה כאן, רבותיי. אנחנו דיברנו אתמול בנוף הגליל ואמרנו להם שעכשיו החיילים נמצאים במלחמה. מי זה שיעזור להם, ללוחמים האלה? רק הלימוד תורה של אלה שנמצאים ב- בעיירות, במושבים. ככל שתהיה יותר תורה, ככה החיילים האלה יזכו לסייעתא דשמיא. למה? יש להם, צריך לתת להם דלק. הדלק שלהם זה הלימוד התורה שלנו. הרוחניות של עם ישראל היא זה שנותנת לחיילים את ההצלחה, והם מרגישים את זה, והם מבקשים את זה בעצמם, שירבו בלימוד תורה. ולכן בימים האלה שאנחנו נמצאים בספירת העומר, כמה צריך להגדיל את ההכנה לקראת יום מתן תורה, גם בשבילנו, גם בשביל כלל ישראל.
בינתיים תתרגם. אוקיי, אז נסכם. ארבעה כן, דברים שאני רוצה שיתחזקו. אוקיי. מה הדבר הראשון? העניין הזה של הכנה לתפילה, נכון? דבר שני, הכנה למתן תורה. דבר שלישי, הכנה לשבת. והדבר האחרון זה הכנה לקראת עולם הבא, שזה עולם הזה של התחזקות בלימוד ובמצוות. ולכן, אם אנחנו מדברים על העניין הזה של חג מתן תורה, אז המנהג של עם ישראל היה מאז ומתמיד של הספרדים לערוך לימוד, לערוך לימוד כל הלילה, לא ללכת לישון. למה? כתוב במדרש, בגלל שעם ישראל, בזמן שהם קיבלו את התורה הם הלכו, ישנו, והקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר אותם עם קולות ושופרים, שופרות. ועל מנת לתקן את זה, כל שנה ושנה אנחנו משתדלים בלילה הזה להיות ערים, עושים תיקון גדול בלימוד הזה שאנחנו עושים, ויש לזה נחת רוח לקדוש ברוך הוא בלימוד הזה. לכן בלילה להשתדל להיות ערים כל הלילה, וביום ללכת לעשות את השינה, זה דבר ראשון. דבר שני, יש בסך הכל שתי סעודות ביום טוב, כאשר צריך לנצל את שתיהן לאכילה של בשר, כל סעודה לכל בשר. והמנהג הזה שאוכלים מאכלי חלב, אפשר לאכול בין סעודה, בין הסעודות, ככה מיד אחרי, למשל בבוקר, לאכול איזה גבינה או גת גבינה, לפני שאוכלים בשר, או איזה גלידה או משהו כזה. אבל להשתדל לא לאכול סעודה רק של חלב, כי העיקר של המצווה זה לאכול בשר. אז כמו שאמרנו, זה יום שהוא קדוש, וחבל שיבזבזו אותו בדברים לא כל כך נכונים, ולכן, כמו שאמרנו, התכוננו טוב, ברוך השם, אנחנו רוצים לזכות לקבל את המתנה מהקדוש ברוך הוא. אני רוצה לאחל לכולם שיהיה להם חג שמח, שבת שלום, וגם חודש טוב, נכנסים עכשיו לראש חודש, שיהיה בעזרת השם ברכה והצלחה, שיהיה מזג האוויר טוב, שם בהודו, שהצליחו להתמודד עם כל הקשיים של האקלים, ונזכה לראות אתכם בארץ הקודש, אמן. להתראות. אמן, תודה רבה רב.